tora muri leta genda umusambanyi hasi ubaye umusambanyi abantu bose baracecetse bazi ko uri umusambanyi kandi ukaba hano ugato uri umusinzi ariko hano mu ikanisa tuzi ko uzuforoda kundi igitero identite yawe yigaragaza abantu bamenye uriwe. Garagaza uriwe abantu ndi bakigutonga urutoki ngo niba gutonga urutoki uraja kugwana cyangwa uraja kuregana cyangwa ushoze uruzorebe umuntu iyo bamuvuze ikintu kihari niho uzushoze intambara nyine. Je wakoze untonga urutoki gucyo bakambwira ngo wasinze kera nkaba ndaruriye nari nkunda kugwana ayiwa Jango tungurutse kugwana ariko mana yaje mu bantu bari bakunda kugwana gutya ukera bakazugira gutya kera nkaba ndagwanye gutya papa jango tungurutse kera imba ngwaye ariko yesa amare kugera mu buzima bwaje ahubwo wahuye na Messi Bwana sifiwe ariko Yesu ngo amare kugera mu buzima bwaje ya kamere y'ubusazi. Haleluya. Nababwiye ngo nigeze kugwana gutya muri boîte funga boîte ntazi ifunguzo ziri uzi kuja gufunga umuryango nkura umuryango utazi ahantu kuri funguzo kurana izindi mana uravuga ntabwo bikunda ko two kubarara hejuru y'igishushanyo bakoze ati hari Imana twiringiye ariko twiringira Uwiteka Imana data yo ariko twe tuzigira Imana data wamara kubashika baravuga ati twebwe hari uwo twapfukamiye tibikunda arangiza umwami arategeka ngo bagende benyegeza umuriro inshuro zirindwi ngo baragenda barawenyegeza umuriro urazamuka kabisa ariko manaje barenyegeza bamara kwenyegeza ngo umuriro urazamuka ngo barangize ngo umwami ategeka ngo abahungu bafite imbaraga abasore bafite imbaraga bateruye apana zino izi zaje ariko manaje nigeze gute ariko wa munsi wagera ntibikunda ntuzi bizo nabyo birashoboka je byari bigiye kunshikira mu kanya neza nanenge kuvuga ngo ntibigikunze tapi yo hasi papa yo hasi nanenge kuvuga ngo ntibigikunze ariko Imana yo mu ijuru ishimwe Imana yo mu ijuru ishimwe rero ariko ijambo nkunda kubabwira nta muntu sinzi wenda umutima wawe nta munsi ndatekereza ngo ufate 10,000 cyangwa 500 nayo yo ufite nimbari 1,000 nimbari 50,000 ngo nyitange uvuge ati Imana uyu munsi undinde ariko uburinzi bw'Imana Imana ikaturinda wowe sinzi umutima wawe nimba ari umunsi wari wabzuka ukavuga ngo ngi amafaranga icyo ni ikibazo cyawe n'umutima wawe umeniandalia meza mbele ya watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu umeniandalia meza mbele ya watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu umenirehemu. Ijambo rya kabiri dushimiye torero Kanani kuba batwemereye tugagara hano hantu mushumba turagushimiye n'umuhanyi wanje yanga binka ngo ninja gushaka ariko manaje ni inshuti yanje yanjanye hejuru sinobabwira yarambwiye ngo umunsi uzoja gukwa ngo inka yanje niyo ngo yiwe nizoja gufata irembo none gana kimucokoza ati ni vuba kabisa kindabona ko ari vuba ndabyishimiye cyane Imana mu ijuru igweza umugisha hama nishimiye kujana Serugo
tumaranye iminsi mu ivuga butumwa hano hirya muri Philadelphia. Imana mwijugweza umugisha inshuti yaje nuko kira cyumweru twari turi kumwe cyumweru cyose ndanezero kandi gura nawe. Imana mwijugweza umugisha ashede nowe muri abantu beza inshuti zanje mfite igiterane canje mwarakibonye mwabonye save sindasora nani afi none batumiye mbere y'ukwezi kizoba itariki 9 10 11 ni igiterane kinini kindabona ko ari cyo nko gusezera kabisa hano kabanaje ndabatumiye matariki ashede nowe mugende mubyigeho ni mubikunda muzompeza ifoto hama gikwerera Imana mwijugweza umugisha n'umuhungu wanje namubwiye ati bivuga butumwa mfite tuzojana. Imana mwijugweza umugisha bashima muri Kadezi. Imana mwijuru baheza umugisha. Katwinjiye mu ijambo ry'Imana rero abantu bose sino bavuga ngo mbamare nabo nibagiwe Imana mwijuru baheza umugisha baje gutarama. Umeniandalia meza mbele ya watesi wangu. Umenipaka we, umenipaka mafuta kichwani pangu wema nazo fadhili. Ai wema nazo fadhili Zitanifuata we, zitanifuata nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Musomyi wa Bibiliya mwiza nasome Daniel 3:14. Umeniandalia meza mbele watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani mwangu, umenirehemu. Wahara usema hapo soma 3:14. Daniel 3:14. Bibiliya iravuze ngo Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanje, nimwe mwabyitumye kudakorera imana no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze. 15. Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe, nimwumva ivyo bintu byose amajwi n'amafirimbi n'imyironge n'inanga ibintu byose biri buze kuvuga nisambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, ibintu byose by'ubwoko biza kuvuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze ni byiza. Ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Uwo mwanya pana kure cyane, uwo mwanya gukene bushika muratabwa mu itanura ry'umuriro. Mbese Imana irubakize amaboko yanje ni yihe? Iyo Mana iri buze kumanuka nimbata mu itanura ry'umuriro, iyo Mana ni yihe? Dutanze haleluya, tuzamura ibiganza. Haleluya! Iyo Mana iri buze kubakiza muri iryo tanura ry'umuriro ni yihe? Irava iraturuka he? Kandi subira. Iyo Mana iri buze kubakiza mu itanura ry'umuriro irava he? Amini neno lake alilosema nawe hata kawie, ni kweli atatimiza, japo sisi twabadilika. Yeye ni yule jana hata leo, Mungu wetu ni yule. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kudahisha uwuriwe, kudahisha uwuriwe. Hari abantu babaho baza bahisha identite yabo, kudahisha uwuriwe.
uriya amatariki navutse ndayazi umutima wanje n'umwaka navukiyemo ndawuzi n'abavyeyi banje barawuzi ndetse n'inshuti zanje wenda noba mbwira ibizanje byose baba bazigaye navutse. Amen. Ngiye kurangiza uko zoba zibizi, ariko hari igihe biza bishika umuntu agahisha identite yiwe, ugahisha igihe wavutse ukizamura imyaka rimwe ukavuga ngo navutse 98 kandi uro muri 2007, cyangwa ukayimanura waravutse muri 80 ukazuvuga ngo wavutse 96 cyangwa ukavuga ngo wavutse 2006 ariko Patrick baraje ibyo birashoboka. Umwami Nebukadinezari ngo bakoze igishushanyo, baravuga ngo kino gishushanyo tugomba kugira gute kukiramya. Umuntu wese uri mu gihugu canje, umuntu wese uri mu gihugu canje agomba kuramya kino gishushanyo nakoze. Wabikunda utabikunda nimwumva mwese amafirimbi n'amakonde ibintu byose biri buze kuvuga, umuntu wese yubara arapfukama. Buri muntu wese uwumva ico kintu wo kumuzamure piano, umuntu wese uri buza kumva amafirimbi n'amakondera ari buza kubara. Ariko mana mufate clavier, ariko ngo hari abagabo b'Imana batahishe identite yabo. Noneho ngo bari bavuze ngo umuntu wanga iryo tegeko, umuntu wese wanga iryo tegeko aratabwa mu itano ry'umuriro. Noneho ngo akaba hari abahungu batatu. Abahungu ibo baravuga ngo ntabwo turi buze gupfukama. Saduraka, Meshaki na Abedenego baravuga ati twebwe ntibikunda ko twubarara. Umwami ngo none baramubwira seru, baza kurega baramubwira ati hari abantu baze kubarara. Ati abahungu barahari, ati kandi n'abanyagano ati bari hano wanje, ati bari hano kumura babona ati bari kure, ati bari hano abo ngabo bazi. Azamuka umudugudu asakuza ati bagezi Huye na Mesiya Wiba umusamariya kazi yahize umushitsi yahuraga n'umuyuda muganiriza neza, byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza. Bahoraga banganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'ujya mugore, maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya, ahubwo ahuye na Mesiya, ahubwo azamuka umudugudu, azamuka umudugudu asakuza ati bagezi Huye na Mesiya, nimudekezi ahuye na Mesiya, kandi kuza wa Mesiya si bisanzwe. Uwahuye na ahinduka musa, bari muzi barahindutse ubundi musha. Baravuga ngo mwende mubanzane barangiza
ngo baramushishikana ubwo buhungu. Abahungu bari buzuye umwuka w'Imana. Hallelujah. Amen. Amen. Abahungu bari buzuye umwuka w'Imana. Bo baravuga ngo ntabwo dushobora. Cyane. Tibikunda ko twebwe twokubara. Ariko Mana ikatwiyorera. Ntidushobora kurana izindi mana. Baravuga ntabwo bikunda ko twokubarara hejuru y'igishushanyo bakoze. Ati hari Imana twiringiye. Hari Imana twiringiye. Ariko twiringira Uwiteka Imana Data yo. Ariko twe tuzigira Imana Data. Wamara kubashika. Baravuga ati twebwe hari uwo twapfukamiye. Tibikunda. Arangiza umwami arategeka ngo bagende benyegeza umuriro inshuro 7. Ngo baragenda barawenyegeza. Umuriro urazamuka kabisa. Ariko manaje. Ngo barenyegeza, bamara kwenyegeza ngo umuriro urazamuka. Ngo barangize ngo umwami ategeka ngo abahungu bafite imbaraga, abasore bafite imbaraga. Bateruye. Apana zino izi zaje. Ariko manaje. Nigeze guterura ibizuma. Nari ufite amafoto hari. Nakazi mpagara ukavuga ngo n'umusatsi na dread apana. Abahungu bafite imbaraga. Ngo barangize ngo barabategeka ngo mugende mufate barabahungu batatu. Ngo ni mu bahambi. Muhate mwitano ry'umuriro. Ngo baragenda barabafata. Ngo barangize ngo ikintu cyambere wa muri wakoze. Wasingiriye babahungu bari batoranye abanyembaraga. Kuvubwanje nabaye usha muri Kristo negerezwa intebe ya Data. Ko muri ikintu cyambere wakoze wasingiriye baba. Kurumva imbaraga z'Imana kudahisha identite yawe. Garagaza uriwe. Yes. Garagaza uriwe. Garagaza uriwe. Umuriro kintu cyambere wakoze ngo wasingire baba. Ngo barangize ngo bata mu itanura ry'umuriro. Ngo Imana iramanuka. Impamvu Imana izi kureka nuko uza wihakana uriwe. Nukuza wihakana identite yawe. Ukabona abandi bari kwishugwa bwaza buca ngo jewe narasenze ngo sinishuwe. Ngo narasenze ngo sinishuwe. Kuresha identite yawe. Gurishugwa. Garagaza uriwe. Uri umuririmbyi ariko identite yawe hari ahanze uko bakuzi na hano mu ikanisa siko bakuzi. Uko bakuzi hanze na hane mu ikanisa siko bakuzi. Hanze uri umusambanyi, hanze uri umunywi w'inzoga, araguhishiriye uri mu ikanisa uzutaha wasize. Warangiza ukaza hano mu ikanisa. Uko uri hano hanze siko bakuzi hano mu ikanisa. Uzishugwa ryari identite yawe. Amen. Garagaza uriwe. Garagaza uriwe. Nimba uri umusinzi papa, umusinzi. Nimba wahise mu busambanyi, umusambanyi babimenye. Hano hari ahantu hemerewe uko baguheza ibipapuro by'ubusambanyi ukazusora muri leta. Genda umusambanyi hasi. Ubaye umusambanyi abantu bose baracecetse bazi ko uri umusambanyi kandi ukaba hano ugato. Uri umusinzi ariko hano mu ikanisa tuzi ko uzuforoda. Kone gitende. Identite yawe yigaragaza abantu bamenye uriwe. Garagaza uriwe. Abantu ndi bakigutoki ngo niba gutonga urutoki uraja kugwana cyangwa ngo uraja kuregana cyangwa ushoze uruzorebe umuntu iyo bamuvuze ikintu kihari niho uzushoze intambara nyine. Je wakoze untonga urutoki guke bakambwira ngo wasinze kera nkaba ndaruriye nari nkunda kugwana ayiwa
utungurutse kugwana ariko mana yaje mu bantu bari bakunda kugwana gutya ukera bakazugira gutya kera nkaba ndagwanye gutya papa je ngo utungurutse kera imba ngwaye ariko Yesu amare kugera mu buzima bwaje ahubwo wahuye na Messi Bwana sifiwe ariko Yesu ngo amare kugera mu buzima bwaje ya kamere y'ubusazi Hallelujah. Nababwiye ngo nigeze kugwana gutya muri boîte funga boîte ntazi ifunguzo ziri pi uzi kuja gufunga umuryango nkura muryango utaza ahantu kuri funguzo wamufunga gusa namifunga gusa idati yari identité ya Jacques ino bazakina ni dame haje biare muzi bya biti bazabakinisha hari ibiti bine inkoni zine uzikundu zankoni abari nziza za zindi zari aho ngaho noneho ngiye gutinda noneho zikaba ziri aho ngaho noneho umugenzi waje twari kumwe mbona yaje avuye mu kabari bamukubise karava amaraso yewe byagenze gute ni gute byagenze uko waje amaraso yafa byagenze gute arambwira ngo bamukubise nitagukubise baragukubise kugeza ubwo bakume amaraso ava ati nyereka abantu bari ariko bana Patrick Imana yankuye kure yiwe banyereke turagenda hano umurongo arabanyeretse yewe nasanze bari ku meza babanywa nari nkunda nka Primus nini na Royal izo nzoga nari nkunda zari zimeza kwinjira neza nko mu mutwe neza saa 8 igitaramo kiba cyakoreye izani nijoro ndamwe ati banyereke nimwe kumukubisa ati nimwe mukamwambwiza ati sawa ngenda ahantu ku muryango ndeba ahantu hari urufunguzo n'igufuri hari gufuri gusa ati nguru ndagenda funga boîte fata yangu mwebwe ati mbaza amakuru hama kubitwa abantu barakubiswe mwisi nta muntu natinyaga yari identité yaje baza gushaka inzira bakayibura bakora ku muryango bakawubura bagasanga wafunze asanga wawubura iyo identité ariko Patrick ndiyo baba nakurudishia utukufu wako Baba hishuka abantu bamenye uriwe identité yawe abantu bayimenye umwambaro wambaye abantu bawumenye kandi rero sinakazingira ngo ibintu zo kwishira nakazinywa inzoga yaje kumugaragara nkicara ngatarama basero gune bakabancokoza nawowe kuricara hano kumutakura ku matara mu mwijima warangiza ngo wankoye papa tuza turasohokera ahantu hahenze uzoza ugura Primus muzoje ikiriri hano ikiriri apana kure hano ikiriri inzoga yahemwe ni ibihumbi 50 40 muzoje kuyinywera hariya murebe wowe kuranywera hano za canga abibiri tuza papa garagaza identité yawe niba ari mu nzu y'Imana ba mu nzu y'Imana ariko Patrick turatembera tuza wari ahantu uzushika hasi gucya hasi ngura umunyakizungu utegera kubwira ngashike araba kitanda kubanza njyame hano hasi byagenze gute tagitanda agaragaza naho ngo kabayibagiwe agashakoshi kiwe kuri reception kuno umuntu azayibagirwa warangize
ngo abona umuseriveri ngo akamuzaniye, aramubaza ese mwanzanye njyame hano hasi? Aramubwira atoye hano harimo ibintu zose bitanu. Ngo arangiza ngo none igitanda kiri he? Ngo aramujana ngo ashika mwereka akabuto ko gukanda gutya, ngo akande igitanda cyamaze gishomoka mu rukuta. Ngo akande ukanda ahantu hadusha arerekana, akande ukanda ibintu byose birazi bijye byo mu cyumba. None kurizamura ngo mu myaka izungu tegera uzoze nababwiye hano uzoze ngujana iki numenya gufungura ahantu bazafungurira amazi ikiriri hano uzoze ngujana iki numenya ahantu ufungurira amazi uzokugurira. Tuza garagaza identité nimba ari mu nzu y'Imana ba mu nzu y'Imana, nimba ari hanze witandukanye n'ibyisi. Tukivugisha abandi, tukiganira neza n'abandi, Imana yagutije mikro urasaza. Ubwo usigaye uririmba hano kabiri, wahagarikira hano kabiri ngo wabaye umukozi w'Imana. Taha turagera papa. Usohoye indirimbo zibiri bazo bakawandikira tuwishura abandi. Ngo wasohoye indirimbo turagera indirimbo yawe ntibaza banayikurikirana. Ta n'amavuta igira warangiza ugasara. Garagara identité yawe garagaza. Garagaza uriwe identité yawe igaragaza. Nimba ari mu nzu y'Imana papa kizwe ukijijwe uvuye inyuma El Shaddai Imana ngushibahezo umugisha. Nimba warakijijwe wamukizwa kandi nimba nta kindi kintu ciza ikizungu ca mbere kiza kibaho kandi nta bundi busirimu bwa mbere bubaho ko gukizwa. Ejo bundi niho ntangiye kwambara ipantaro zitariho deshire. Wowe usigaye uzarashaje ambara wikwiza. Sinzasubiza amasinyuma oya oya Yesu. Sinzasubiza amasinyuma oya oya tumbere oya 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 sala pas oya 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 tumbere oya 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 Gabanya kizungu. Patrick we. Gabanya kizungu. Proceed. Wakire Yesu nk'umukiza gusa. Hallelujah. Nta kindi kintu ciza ngo kwakira Yesu nk'umukiza. Ukemera Yesu ko atunga ubuzima bwawe. Ukemera Yesu ko aba mu buzima bwawe. Hallelujah. Ibindi byose
ukabirekera uwiteka ifaranga uzozibona kugirirwa neza uzobibona impamvu utazawishurwa abana bawe bakaguma bakagwara umuryango wawe tugende neza ibyo wasengeye ibintu byawe bigende neza amen Amen. tibigenda neza impamvu abandi bashatswe bakagusiga tekereza ahantu wateshutse abantu mwakuranye ukaza ubona ko baragucaho gerageza utekereza ahantu wateshutse imana yo ngo ni inyebabazi ihora igize gute iteza amaboko gusa umwe waza gusa ngo akamwakira kandi utekereza ahantu wateshutse hamwe gusa kandi ngo usabye imbabazi gutya ngo rizari kwakira ngo bizima n'abamarayika ngo bizabihora bikubita amakamba hasi bakavuga ngo uruwera tekereza ahantu wowe warateshutse hamwe gusa usenga imana nayo mu ijuru ugaragaza identite yawe imana izokugirira neza eri imana izokugaragaza identite yawe papa garagaza identite uriwe ugaragara uriwe ershadai Hallelujah. ashedano ugaragare ufite Amen. ukumeza imana izokugirira Amen. oh yeah ndangije mbabwira ngo Bwana asifiwe. Hallelujah. Twazabura ibiganza abantu barahanga. Hallelujah. Ndangije mbabwira ngo Uwiteka arahari kandi Imana ijye waburanye Imana irabifite. Tekereza ahantu wateshutse gusa wibuke gusa imbabazi utekereza gusa ahantu hamwe wateshutse hamwe gusa apana kure uvuge ngo hano noba narasambanye hano noba urugambo naba naribye yoba narateranije uza batakigendesha abandi nabo naje kumubwira ngo ngiye bakakubwira ngo ari uzopfa abo bantu barahari tekereza hano Matayo 5 harambwiye ngo Yesu ngo amaze kuzamuka umusozi ngo abigishwe baramwegera ngo aterura amagambo soko ngo arababwira ngo hahigo bafite imitima ibone kuko ari bazogira gute bazobona Imana ngo kandi ngo hahigo bagwa neza kuko ari bazogira gute hepfa kambwira ngo niba batuka ngo bakabebeshera ibizisha ngo muzishime kuko ingororano ari nyinshi mu ijuru ngo kandi ngo turi umunyu w'isi ngo umunyu nukayikwa nguzongerwa kujyoshwa niki ngo ntacubuka imaze nkeretse kujugunya hanze abantu ngo umudugudu batwe ku mpinga y'umusozi ngo ushobora kwihisha nimba ufite uri umukristo papa bose zavuga ngo uriya mwana ni umukristo uriya muhungu ni umukristo uriya mama ni umukristo tibaza bahishuriwe ndangije mbabwira ngo Uwiteka atubereye maso ijambo ry'Imana rituga oya Hallelujah. Amen. Mukomere ijambo ry'Imana amashi menshi cyane. Patrick agize neza Imana imuheze umugisha mwinshi cyane. Semeni hallelujah. Tuzamura ibiganza by'Imana duterane. Hallelujah. Turanezerewe cyane ku ijambo ry'Imana. Hallelujah. Reka twumve korale Shaddai itambuke iduze indirimbo imwe kariho amasezerano Imana itanga izayashitsa si umuntu ngo ibeshe
mwami Yesu turagushima turahimbaza izina ryawe Yesu Kristo ruwera urakomeye tamani wanye nawe mirimo n'ibitangaza byose bibana n'abakwizeye mwana uri Imana itazihemuka ku ijambo wavuze uri Imana iyo uvuze rimwe gusabiza bikunda dushimiye ku buntu bwawe n'imbabazi zawe mwami Yesu tugirira dushimiye kuba udukunda dushimiye ku munsi mwiza uduhaye wo kuba imbere yawe dushimiye kuko turi mu bagiriwe amahirwe bo kuvuga izina ryawe bo kuvuga ijambo ryawe bo gutanga ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo Kristo ibyo tugiye gutanga Mana ibyo tugiye gutanga Mana siko tubiriho neza siko tubikiranutseho neza ariko akanwa kagiye kubitanga mwami Yesu ubane nako utegeke amagambo mwana no kuvuga tibukubukwaca ahubwo kubukwawe gukora no guhindura no kumvisa asante kuko tugire neza amen Bwana sifiwe Amen. Bwana sifiwe Hallelujah. ekantere haleluya dushimiye abayobozi wa kabiri badutumiye Imana bamugisha ni inshuti zacu kanani murabizi ko turi inshuti namwe gose turabatumiye dimanche dufite igiterane ku mugoroba hari iwacu muzatwitabe kuza kwanyu nishema kuri twebwe tuzamuri Imana icubahiro gira dutere haleluya gira tanga umwana haleluya haleluya Haleluya, haleluya. haleluya haleluya Haleluya. tuzamuri irindi rimwe Bwana sifiwe haleluya tuzumve kimwe namara tuze kuririmba tituririmba uko gikwerera ataririmbye cyangwa uko abandi bataririmbye ariko gusa ikintu ni kimwe utekereze icyakuzanya hano utekereze n'amagambo bagiye kuvuga namara urumva ubutumwa bwiza rero tuzamuri Imana icubahiro Haleluya. amen Amen. Bwana sifiwe sana. Zamuri ibiganza nawe wicaye. Haleluya, haleluya. haleluya Sio mimi tena. Kristo ndani yangu. Ayo. Yani sha. Sio mimi tena. Kristo ndani. Ayo. Yani tosha. Sio mimi tena. Kristo ndani yangu. Hayo yanitosha. Sio mimi tena. Sio mimi tena. Kristo ndani yangu. Hayo yanitosha. Sio mimi tena, sio mimi tena. Kristo ndani yangu. Hayo yanitosha. Sio mimi tena, mimi tena. Kristo ndani yangu. Hayo yanitosha. Haleluya, 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 haleluya. Suranga turirimbe. Taho turagera tugabanye. Suko ye niko batubwirije. Imana igweze umugisha. Agise neza cyane. Taho turagera. Ujundura ni hato cyane tugabanye. Nuko. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwami ni mwiza yangizo w'agaciro. Umwami ni mwiza yanguze taramumenya. Umwami ni mwiza
umwami ni mwiza yakuze ntamumenya umwami umwami ni mwiza yagizu wagati umwami we umwami ni mwiza yakuze taramumenya umwami umwami kuri ni mwiza yagizu wagati umwami ni mwiza umwami ni mwiza yakuze taramumenya amateka yanjye yose yarahindutse ntacyo ntinya ubuzima bwaje bwose bwabaye busha kubwa Kristo amateka yanjye yose yarahindutse ntacyo ntinya ubuzima bwaje bwose bwabaye busha kubwa Kristo amateka yanjye yose yarahindutse ntacyo ntinya ubuzima bwaje bwose bwabaye busha kubwa amateka amateka yanjye yose yarahindutse ntacyo ntinya ubuzima bwaje bwose bwabaye busha kubwa Kristo amateka yanjye yose yarahindutse ntacyo ntinya ubuzima imaze nawe imaze amateka yanjye yarahindutse ubuzima
amashyi menshi ku Mana. Haleluya. Semeni haleluya. Korale El Shaddai igize neza.